3. 3 imaš, a? Ni imel res. 4 sem en, ker sem še kiki pa posodil. Preoblačaš. Vič? Kaj tam se... Krko jih snemo. Ful zanimiv, res. Dej, za žvižke, se obrne. Dej, sam se obrne, da bo grup. Da. Teka ne znam žvižka. Pa ne bom unih tam snemo dole en. Ne, te. Največ kurve na laguni, ne, veste, ja, ne. Ti za žvižke, pa... Čak, kao da si bom pošiljam neki dej, ajde. Pa jim pomahi. Ne! Ja, sam pomahi jim, ne. no. Ne vidijo, da... Sam pomahi, ne, ne, pomahi jim sam. Ne, kaj pa ti hoče biti tak? Ej, kurba! Aj, pogled na kjera. Ne. Bajs! Ej, Bajs! Bajs! Pa ti bombo! Bom rekel, koga da se gleda, res, ko da gleda po telefonu, ajde, dej še enkrat. Če se ne obrne. Ej! Bajsi! A na to se ne bo obrnila, kaj drugega. Bajsa! Reč lepa punčka. Ej, lepa punčka! Drž tak, kaj si češeš, ej. Ej, ti s tem česarnikom! Se je obrnila, se zverna. Dej snimam tukaj že kaj budala, pizda, bi lahko, no. Gledaj, to se sploh ne sliši. Hvala, bre! Ej, budala! Kaj veš, da gledam? Z enim mučem tam čez. Pa kaj me prige za nužom, jaz vidim, sem hrba tukaj, kako kaže ti Pa ne, to gargarito. una, bajsa. Ej ti! Bajčina prijateljca! Ko se ne sram na majke mi. Jaz si sam pošiljam neki. Dej mi se sprehod. Ja, zdaj bom še tam im hodil, pa snemu, ko prafukim, pizda. Pa folk na YouTube misli, da sem zadet v glav. Dej ti od 5, modar. E, 5? Kaj pa jaz? Ja, on je snemalc tega. Ti si pa igralec, on je pa scenarist. Jaz bom objavila pa to vse, ker so moji pripomočki pa to. No, bo kaj. Dej no, Bajs, poglej sem, no, lej špeh, bomba. Pogledala je bajke, mi pravi, da se je na posnetku. Sram, majke mi. Kaj zdaj skrivaš špeh z brisačo? Opa! A si že od rojstva dobila to zdaj, kar si hodiš v McDonald's, pa to? Ti pa tudi vem, da puščaš lase kapes. Kaj si smo nekaj kakšen foter doletni, pa to vse, kad ti nekaj podobci majki. Še to bi snemu. A pa gled ta posnetek, gled. Sam gled ga. Se spomniš? Kaj to? A ja, si v to. Čakaj. A ja, to je ta. Čakaj. Če bi se tukaj videl, ne? A ja, preveč imam pobližen. Zdaj to raj posnet. To je žul. Imam beden glas jaz po telefonu. Snemam v žulu od našega Žana. Lej to. Krlupo bom čela, pa cel pes. No, to je le naš Žan, lejte ga. Ej, no, ej! Prtniki smo pritiskali, ok, v redu je, telefon je v redu. To je še naša majček, ne, ja, sej, ne. Dejte jo, mene. Ma kašem 5-6, ti bom jaz do 4-5. A že odhajata? Ne zbijo. Katero knjigo?